حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد أيها الإخوة أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلبة يتي الله تبارك وتعالى أمان تيدما ونيمني النيما جدود دي تيوي كونيما جدان تيدما كو تترى علينا ونكو نيما جدان تيدما نجوكو ديري إدو ميدن اللهم إني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها شون إبي limugol nemaji ko Allah tabaraka wa taala nemini on wawata hubidade on wawata andude ko jelo idan musibbe julbe iden yettamo ka Allah tabaraka wa taala neminden no jeeya ko buri mawde ko neminen woni nema walgol en juldo la ko buri do mawde musibbe julbe bawolo musibbe en juuli edo annabajo Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam أن تدم الله إني وندني دم وإن تطيعوه تهتدوا سون دفتك دي أولو أن بعد فيوي كان بسرعة ما به هيدن ترانو به إكلا يوتيرو باو ما به نقول تلاك بورنو كون يمودو باو لندو مسيب بجول به ميحولك يوم غوت كلا يمودون إن دبونغ يوتورو مو كوجو دري ميحولو ريون هيورانغ إسلام وني يوجين يكيسال يوني دو مودو نكو كلا كوندو bawol no musibbe julbe en arti télévision men don mandantela mono anda no yida Jama TV émission meden wietedo gandal e faamu hare no musibbe julbe hande kanyum kati de mari hobbe woni ko taale bawe bandantela mono tinnade e kaado diina e jangugol e jannugol e wakkilogol hunjagol o le Qur'anul Karim hare non en ala julnude bawo nannantede ma en jonni ko udditugol hide jonnudo hikkodo do ko jungo nyaamo o hiwro o andinen ko honno innete ko honto woni e jangude bawlon kanyum kadi jonnen o do kanyum kadi hiwro bawlon kanyum kadi jonnen be wejjitane neldare ko be neldori kon Jama TV bawlon kanyum kadi hide jogi yewtere ko yowiti e ludo lewru wi'eten Sha'ban se ngayni yewtere nden ko sakkitorun kadi jonnen be kadi be jangitana em mo be lawol gotol don hebe laabi didi musibbe julbe on to masi ndaren on bina jonde de haray to wa hiwrade assalamu alaykum wa rahmatullah lang alalan inna mahmud jallo ma alan jawna makat hadim ibn al-walid layura nana baba ngosasa mashallah na mare musibbe julbe e weltani ko boy Ceerno Mahmoudou Diallo hara eɗen jonda ɓeɗo kañum kadi hiwro. Assalamu aleykum rahmatullah. Lenni Ahmed Habibou Diallo eɗen janga markaz Khalid ibn Walid ila weltananene e baba e oustaz jamil. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe haray ko enen woni ko heɗoɗi kañum kadi Ceerno Ahmed hara eɗen innaɓe ko towli e Jama TV ɗo émission gandal e faamu إذا أنه إذا جنود شرن محمود وجعلنا القرآن الكريم يروك الله تبارك وتعالى نيمنيمو. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة
النعمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. نعم مسيبة جل على يولنا قبل جرنا محمود يالله تبارك وتعالى بيدو غندانغال جلنا بالده. نعم باودون كانيو كادي دون جوندو جرنا أحمد كانغو كانيو كادي أدنى نداري كون ندوري كون جماعة تي في باودون وجدنا يوتر ميدن. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا
فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مسيب جلبه ولتنك بوي تشرن احمد ولتنك يا الله تبارك وتعالى بيدو غاندانغال اي والله ende do jangande nandantedema no hoyna berde den i wallah khayno musibbe julbe heden weltano be buyi woni Cerno Mahmoudou ko wonnon kanyum kadi e Cerno Ahmad yallahu tabaraka wa taala julno balde den yallahu tabaraka wa taala okkolbe gandal hunjine be Qur'an mandantedema hibe hunjade e odo dara mede woni markaz Khalid ibn al-Walid khayno musibbe julbe yewtere meden den ko yowndiri hande woni ko waqafatun ma shahri Sha'ban woni ko yen aru nokku goto yewten e nduɗo lewru noon terme no fewndi woni lewru Sha'ban e polal wi en ɗum sabbordo suumaye lewru nandantedema hakke ma ko ɗum mawdi lewru nandantedema hakke ma ko Allahu tabaraka wa taala teddini ndu Allahu tabaraka wa taala yiɗi ndu nduɗo lewru ndu andantedema la shakka la mahala musibɓe julɓe nduɗo hindu mari immorde e fadail e ɓure ɗandantedema ɗuɗuɗe ko lebbigo ala si wona lewru suumaye ɗen andi koye nduɗo lewru musibɓe julɓe woni ko hebilantoɗen lewru suumaye kono fi kala lewru suumaye e wiye hino raɓɓiɗi ɓay ko heddi ko joni timma lewru ɓay hiɗen wawi wiwde hande ko le 6 Sha'ban woni le jeego balɗe jeego heeɓi lewru ndun kono ɗum ɗo e raɓɓiɗugol musibɓe julɓe ko yerɓe Allahu tabaraka wa taala hoddiri yo tawe wo tawete kono hiɗen tori nde Allah tabaraka wa taala tawnaten nduɗo lewru mardu barki woni lewru suumaye
bani adama on no wawi ruttitade ɗon wono ñande o jibinano o laaɓa poy e bakkar ko e nduɗo lewru noon woni ndun ɗon lewru ndu hebbilantede en andi musidɓe si ari ha goɗɗo faalama jomboyɗo en andi on to hebbiloto ko oɗo jewmi faala jombude o hebbiloto o ɓorno o ndaara compole laɓaɗo o ndaara portable laɓaɗo o ndaara paɗe o ndaara kala ɗo ko andi o hebbiloto fiyo waw heɓude ko o woni e ɗaɓɓoyde kon o hebbilano idan musidɓe julɓe nduɗo lewru woni lewru Sha'ban ɓeɗo ceernoɓe ɓe landi wo limadha al ihtimamu bi shahri Sha'ban woko fi honɗum hiɗen himmiri ha nduɗo lewru suumaye landa arananga ko ɗum ɗon ɓe ara jabagol en wo landa ɗimmangal al a'malu al mustahabbatu fi Sha'bani woni golleji ɗandanteɗa mo no yiɗa e nder lewru suumaye ko ɗin ɗo woni ko yewteten ɓe maki al hadafu min al khutba wo ko honɗum woni ko faanda en ɗo yewtere meɗen ɓe maki ko tadhkiru at-tadhkiru bi fadli al-amali salih fi hadha shahr wo ko andintingol waɗugol golle moƴƴude e ɗo lewru suumaye no wondi e ɓural heewugal noon wa annahu shahrun khitamu a'mali sana wo ko nduɗo woni lewru no andanteɗa mam ko kayru woni lewru timmorde golleji hitande nden fof ko e nduɗo lewru timminta golleji maɗen ronde hewtune e ko Allahu tabaraka wa taala haythu turfa'u fihi ila Allahi ɓe maki koye nduɗo lewru suumaye golleji ma hitande nden fof ma koye nduɗo lewru sabbodu suumaye woni Sha'ban golleji maɗin fof musidɗo julɗo tumbidirte ɓante jonne Allahu tabaraka wa taala ma bayani ahammu a'malil mustahabbati fi hadha shahr wondude ɓangingol golleji ɓuraɗi yiɗede gollugol ko nder nduɗo lewru suumaye ɓe maki ayyuhal muslimun ibadallah ko onon yo julɓe jeeyaɓe Allahu tabaraka wa taala fa inna min azimi ni'mi al-mawla subhanahu wa ta'ala ala ibadi wonu jeeya ko ɓuri mawnude nemaji ko andantedem Allahu tabaraka wa ta'ala nemini e dow jeeyaɓe makko ɓen almu'minina gonɗinɓe ɓen atta'iina ɓe ɗoftiɓe mo an hayya lahum asbab alfawzi bi mardatihi kono Allahu newtaɓe waɗugol golleji malal ngal andantedema ɓe waway heɓude ko ɓe golla e nduɗo lewru woni lewru Sha'ban ɓe maki wattazawudu min alkhayri wal a'mali salihah oɗo jeyaɗo wawa heɓude jooɓa e moƴƴereji e golleji ɗandanteɗama ko labaɗi wa dhalika min khilali mawasimin wo ɗum ɗon ko e nder lebbi tuksaru fi alkhayrati wal barakati koye lebbi ɗandanteɗama heewa e muɗum ha moƴƴereji ɗin e barkiji ɗin wa yazdadu al abdu fiha qurban wa darajatin wo jeyaɗo on ɓeydo ɓatagol Allahu tabaraka wa taala darajaji ɗi makko ɗin kañum kadi ɓeyda ɓantagol ko Allahu tabaraka wa taala en andi annabajo on alayhi salatu wassalam humpiti en e hadithul qudsi mo Allahu tabaraka wa taala inni woni la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ɓe maki wo wondaneɗo biha Allahu tabaraka wa taala inni wo serata jeyaɗo an on hino ɓatorolan e golle nafiloje himo hoora ko wona lewru suumaye himo immo juula himo okkitira himo naafa himo rewa Allahu tabaraka wa taala ha mi yiɗamo Allah inni si mi yiɗimo mi laatantomo gite makko ɗe o darata ɗen mi wonanamo noppi ɗi o nanirta ɗin ibnu usaymin rahimahullahu jalla wala ko sarhu arba'ina nawawi maɓɓe ko ɓe sahata oɗo hadith ɓe maki wo ko honno Allahu tabaraka wa taala wonirta gite bani adama on ko honno Allahu on wonirta noppi bani adama on
konde Allahu tabaraka wa taala arkisata o jeyaɗo waawugol mo ndaarugol kala ko welata Allahu tabaraka wa taala o waawa heɗitade kala ko tawi no wela Allahu tabaraka wa taala wosi o heɓi ɗum ɗo tun yo waaw faamude o heɓi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yubsiru biha haray Allah wonanima noppi maɗi e gite maɗen musidɓe julɓe iden ko honɗum okki oɗo jeyaɗo ko sabu naafiloji ɗanɗanteɗo himo wonno e wadde ɗin ɗum Allah inni la yazalu abdi serata jeyaɗo an on yataqarrabu ilayya ino ɓattoro yam min Allahu on bin nawafil e naafiloji ɗin immagol jemma juula darɗiɗi ko adi fana darɗe nayi kañum kadi ɓaawo alansara ko waytata honno kay darɗe nayi ɓaawo ɗon dege gayni juuɗuɗe fana e naafiloji ɗin darɗe ɗiɗi adi geeƴe darɗe nayi ɓaawo geeƴe e safe witir e sifa ɗiɗo piiji ko andantedema o jeyaɗo si o waɗi ɗum ɗo Allahu tabaraka wa taala waɗanemo honɗum baraji nde ɗo hunde nde andanteɗo himo jokki ɗum si Allahu inne wonde nedema e oɗo woni la yazalu abdi jeeɗan on serata hino ɓatorolan bin nawafil e nafiloji ɗi si tawi no o waɗi ɗum tunno are ha min Allahu uhibbahu mi yiɗamo tawallahi musidɗo ko etiɗa ha Allahu yiɗuma hare amali karama koɓe goto ɓe maki wo laysa sha'nu an tuhibba innama sha'nu kulla sha'ni an tuhabba wo wonali fiyake on ande yiɗata wo ko woni fiyake on ko nde etotoɗa ha Allahu tabaraka wa taala yiɗama an eto Allahu on yiɗama kono wata innu an ya eto yiɗa Allahu nano ko ya eto ha Allahu on yiɗama hare a malama pi yiɗi wata innu a yiɗi an eti ha Allahu on yiɗama hare moƴƴi musidɗo julɗo kono wiyaɗo ɗum kadi fi woɓɓe faamu awa ko ya innuɗo añi Allahu laala a yiɗay Allahu on ɓeyda golleji ɗi labina golleji ɗi bin nawafili on tuma so Allahu inni fa uhibbahu mi yiɗamo si mi yiɗimo tun noon mi wonanemo nanɗe makko ɗen mi wonanamo guite makko ɗen o heɗitota ko harmi on dawata ko harmi ko waɗi ko dawata kon hawrodiray ko mi yiɗi kon ko heɗitoto kon kadi hawrodiray min Allahu tabaraka wa taala e ko mi yiɗi kon musidɗo julɗo ɓe maki wondanede mo dey e wattazawudu min alkhayri wal a'mali salih wa dhalika min khilali almawathimi tuktharu fiha alkhayrati wal barakat wa yazdadu alabdu fiha qurban wa darajatin jeyaɗo on ɓeydo e nduɗo lewru darajadi e ɓatagol Allahu tabaraka wa taala faqad ruwiya ma rawa at-tabari ɓeɗo wiyeteɓe at-tabarani ɓe filliki hadith mandantede ma wa ƴettama ibnu salamata al ansari radiallahu anhu an النبي صلى الله عليه وسلم بماكي ما أن النبي صلى الله عليه وسلم تبتي أن باجون قال بماكي إن ربكم عز وجل إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفخة لا شقي بعدها أبدا سبحان الله نلال صلى الله عليه وسلم ماكي إن لربكم نود نجومي مودون عز وجل أو تدود مونود في أيامكم إنيال مودون في أيام دهركم إنيال أدنا مودون نفحات woni nafahatin wuttangoji tati newandeji tati fata'arradu laha be maake wo weeɓitaneɗi ete ha heɓon ɗin ɗon la alla ahadukum no wawi goto e moɗon an tusibahu nde heɓa nden ɗon hunde so o heeɓi nden ɗon hunde ɓe maaki wo la yashqa ba'dahu abadan wo si oɗo heeɓi nde ɗo hunde o malkisatake pooma musidɗo sa ediki ha Allahu tabaraka wa taala yiɗima
المركزة كبوما أو دو طبري في الليمون ونن كنقول الشيخ الباني نسلني أو الحديث كو سلسلة صحيح مبه مسبة. ومن هذه المواسم التي ينتظرها المؤمن نجيا إلى اللب لأن انتهى مجلون حوجنا إلى حرم حبتي يؤغندو لور هوتي ويهتم بها أو هميرا نو لور أو تدينانو أو يدانو شهر شعبان وني لور نو فيوني وني لور سبول سومايا شهر القرآن كل لور نانتهى قرآن كل لور هبون الله تبارك وتعالى شهر رفع الأعمال إلى رب العالمين كل لور بانتتي قل جدين فادك الله تبارك وتعالى شهر الاستعداد للرمضان وكل لور أنتهي نهبلانت في يهوغل اندو لور ويتنو لور سومايا لماكي فإن دخول شهر شعبان موسم عظيم ونو أرقل إن سبود سومايا تاويد اندو لور دو wonda de mode dun do ko dokkal mandantede mo lewru teddinandu e lewru du andantede mo fi mayru hindu mawni ha buute ko Allah tabaraka wa taala be maki lana fihi waqafatun nata'ammalu fiha hala nabi wo hiden jogi do seeda ko tawaten fejjata ko ma tongoden don yewten seeda fi alhali annabajon sallallahu alaihi wasallam haythu نجد أنه كان يهتم به ما لم يهتم بغيره وإن يأتوين النبي صلى الله عليه وسلم بهمرنو نودو لورو سبودو سوماي بهمرنو نودو لورو يدنو تدنو كوبي تدنا لبي هدتي دغو هراونا لورو سوماي مسيب جولبه قال نلادو ماكي وني لورو شعبان بماكي ذلك شهر nun don de ndu ko ndu woni lewru woni sabbor sumaye dhalika shahrun ko ndu woni lewru yughfaru nasu nde yimbe ben yafete anhu e mudum bayna rajabin wa ramadan habkunde lewru ndu fiƴƴunuɗo e ndu lewru fewndindi ɗo ko on togi waɗi bakkatu gon fof ko yafete ɗum fende ɗo wa huwa shahrun ko lewru nandantedema turfau fihi al a'malu hino bante don golleji din ila rabbil alamin faade ko Allah tabaraka wa taala fa uhibbu an yurfa amali wa ana saimun nina don sallallahu alaihi wasallam maki wo lewru sha'ban sabodu sumaye ko lewru nde golleji din bantete nabe ko Allah tabaraka wa taala wo minnelaɗo on miɗo faala nde golle an ɗen bantete e nder lewru sha'ban sabodu sumaye harande nyande mi hoori idan musibbe julbe ko hondum fameten do ko hoolugol e lewru non kono non tan bi wona no fo mano wobbe warata no hoolugol shaban fo o waye dum ara ha fofina mo e nder lewru so may o waye bal ko yo subu nyalde go hoora e nder mayru nyalde go foto nonno kono amma kontingol lewru no ha lanna fo dum ala si wona lewru sumaye pet farla e julbe be kala lewru ndu goddo go hoori jokkindini hare o sin cibida bawo annabajo sallallahu alaihi wasallam annabajo non be maki man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa ish raddun kala mandante dum golli gollal ala e mo yamiro ran ko jonnitete dum anda keldi innami hoore shaban du fof ko hombo nyintina dum don an hida mari cellal innami hoore lewru sabudo sumaye du fof ɓaymiɗo selli ɓaymiɗo kelli ɓaymiɗo yiɗi hoorugol ɓaylan wawi hebelanade laala si a waɗi ɗum musidɗo julɗo a suncibiɗa ko waɗi ko hombo wonɗa e ñentinde ko hombo est ce que annabajo on sallallahu alaihi wasallam o ma Allah inni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir la tanike on yanna bajon sallallahu alaihi wasallam lonti nande moƴƴude wonande o mandantedema hino jorti hawrugol e Allahu tabaraka wa taala o do waddikemo nde o nyentinde annabajon sallallahu alaihi wasallam ene ko o wonda e nyentinde hawrugol sabbo sumaye fof o waye wobbe kanyum kadi yewteren don kadi woni be sonnabe bandantedema no nyawlino duye lewru sumaye
ɓe inne wondanedema sabude suumaye yoni hooretake mana son faami woni sonnaɓe ɓe mbandanteɗema ɓe ñawlino e lewru suumaye feƴƴuno joni ɓe nennitike yoɓɓugol ngol ha joni sabbodu suumaye darike woɓɓe innaɓe sabbodu suumaye yoɓitatake o waye hiɗa wawi yoɓitude surtout so tawi ko nawnuɗo yawali heɓude cellal walla ko yette baajo no jokki no ñamatu ha joni heddike 2 jours himo ñawli ñalla gotal ko yo yoɓitu ɗum ɗon ala wo ella e muɗum amma innugol nder lewru sabbolu suumaye yoɓitetake ɗon suumaye ɗum ɗon woldu noon ala ko tippi bal musidɓe julɓe ndun ɗon lewru suumaye ma honno sabbordu suumaye ino yoɓite lewru suumaye e muɗum komi ɓuuri ƴeltade kon e konngoli karmakoɓe ɓen wonde nedama nduɗo lewru yoɓitugol e mayru wona ella idan noon musidɓe nasuhu ila al mawdu'ina mahin ko yewtere meɗen ɓe maki ma anna siyama amalul khafif fi kala horugol ko gollal huyfuga wona tampere noon la yakadu yatlau alayhi ahadun goto eɓɓata horugol lakinnahu li shiddati mawadhabatihi wa ihtimami lafatati anzari ilayhi wosi neɗɗo noon eɓɓi tun no hoora hino wakkilo sabu yimɓe goo no teddini ndu lewru no faami horugol no muusi ɗum no satti a yiye kisan ɓe yeƴƴito ɓe daramo a hoore fendo lewru suumaye no arde a tampine hoorema ɓe wata tewtoɓe musidɗo hooru ko waɗi ko lewru no andanteɗe ma baraji ɗi no heɓo e muɗum moƴƴa allah wono inni en fastabiqul khayrat atodire e walugol moƴƴireji ɗi atodire wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ko e walugol moƴƴere atodirayi ɓe ɓen ɓe atodira idan musidɗo jullo atodira e waɗugol moƴƴireji ɗin ɓe inni innana al yawma ala maw'idin ma'a mahattatin min al mahattati al imaniya enen ndefi enɗo ɗo hiɗen ñalande fodore wonde arde ɗo ko andanteɗam heɗen yawtude e yawtandeji gonɗinal ma'a shahri wondude e nduɗo lewru no andanteɗama yafalu anhu kathir min annas ma yaghfalu anhu kathir no welsino e mayru nduɗo lewru woni sha'ban ɓurɓe ɗuuɗe yimɓe ɓen welsino e mayru hoolata e mayru moƴƴinta golle jangata qur'an juulata jamma no ɗano tun te tawi no nduɗo lewru ko lewru no andanteɗama ko golleji ɗin hebbinte ko golleji ɗin ɗuɗɗinte e nduɗo lewru suumaye ko horugol e mayru okkitira e mayru wallito e mayru muñño e mayru janga qur'an e sabbude suumaye ko waɗi ko lewru no andanteɗama heewuɓe yimɓe ɓen no weesido e muɗum hada akhbarana anhu sallallahu alayhi wa sallam annabajo en humpiti en ɗum ɓe maki lewru sha'ban innahu shahru sha'ban ɗum ɗon woni lewru nduɗo wiyetelu lewru sha'ban ɓe maki noon wondedema kañum kadi ɓe landi falimada hadha ihtimam woko fi hol ɗum hanuɗen himmirde teddine yiɗe nduɗo lewru préparano ɗen daɗitoɗen haɓɓitoɗen hooren e mayru okkitiren e mayru jangen e mayru ɓeyden ko rewaynoɗen allahu tabaraka wa taala kon e mayru ko fi hon ɗum ɓe maki wo wonde neɗama wa ma hiya al hawasifi al ihtimami bi shahri ramadan ko on ɗum woni piiji ɗe andanteɗam no pooɗa neɗɗo ara ha oɗo wawa heɓude himme yiɗugol nduɗo lewru sha'ban ɓe maki ala nun ɗum amma al hawasifu al awwal fali annahu shahru ghaflatin li kathir min annas wo sabu nduɗo lewru ɓurɓe ɗurde ɓen e yimɓe ɓen no weesinduto e mayru ɓurɓe ɗurdude e yimɓe ɓen no weesindu e nduɗo lewru woɓɓe ko nduɗo lewru innata yomi organise soirée sakkitiɗo woɓɓe ko nduɗo lewru innata yomi yahu mi yiide e jiwum anku ko adi sabbude suumaye woɓɓe ko e ndu lewru ko golleji ɗi ƴewnete ko allahu tabaraka wa taala sabbude suumaye ko ɗo ɓe wiyata yomi yahan cuka on min gayna affaire on laawo goɗɗo ɗo suumaye arde ko ɗo woɓɓe innata yomi yahu mi waynodira e jaadiguiya journée sakkitiɗo on
ɗo e suumaye arde ko e ndu lewru woɓɓe innata yomi yaltin son an on kisan ɗo e suumaye on arde ko e ndu lewru ɗo no andedema golle jeyaɗo on rondete jonne Allahu tabaraka wa taala woɓɓe hebbiloto noone no yeddira Allahu tabaraka wa taala ɗum si ɓeɗo ɓe maki wo wondanedema nduɗo lewru suumaye fali annahu wonanedema ko ɓuri ɗuuɗude e yimɓe ɓen kon haɗa hino welsidi e nduɗo lewru fali annahu shahrum ghaflatin nduɗo ko lewru welsinade li kathirin min annasi ko ɓuri ɗuɗɗe yimɓe ɓen kon haɗa hino welsidi dhalika shahrum yughfaru nnasu anhu ninaɗo maki wo nduɗo lewru dey ko ndu woni lewru ndu yimɓe ɓen yafante bakkatuji ɗin ma bayna rajabin wa ramadanin konko heɓi ndu e lewru feƴƴundu e lewru suumaye hakkunde muɗum ko e nduɗo lewru woni ko yafante idan musidɓe julɓe fa inna nnasa yahtammuna bi shahri ramadan yimɓe ɓen dey ɓe himmiray ɓe teddinay e nduɗo lewru suumaye lima fihi min alfadaili saabu konko woni e muɗum immorde e ɓure nduɗo lewru suumaye wa yu'azzimuna ɓe mawnina shahra rajabin woni nduɗo lewru li makanatihi wa rahmatihi sabu lewru rajab no mari nokku ko islam wa rahmatihi e yurmede Allahu tabaraka wa taala ko heɓoto kon e muɗum fa arada an yubayyina lahum fadilata shahri sha'ban faala ɓanginande ɓe ɓural nduɗo lewru wiyetendu sha'ban ولو تأملت أحوال الناس تجد أن كثيرا منهم يستعدون لشهر رمضان بإنجاز أعمال دنيوية بما كيو سي أواتني لا أتاوي كبوري دودو دي يمبه بكو ko ɓe woni e hebbilanade ko gaynugol golleji aduna ɗin wona ko ɓe woni e hebbilanade ko fi lakara oye ko miɗo organise sowada ko adi suumaye arde miɗo yahande jiwum an ko adi suumaye arde miɗo yahande gorum an ko adi suumaye ino yarude miɗo yahude mi yiide oɗo ko journée sakkitiɗo koye men waynodira avant suumaye no arde awalan fimude komi fimata kon avant suumaye no arde lan yarde komi yarta kon avant suumaye no arde e nder lewru sha'ban e nder lewru sabboɗo suumaye tawi koye ndun lewru no anantedema golle jeeyaɗo o ƴettete jonne Allahu tabaraka wa taala kanko koye ndun lewru ɗon no o ɓurata wadde ko boni koye ndun lewru ɗon kañum kadi o ɓurata welsinade enen musidɓe julɓe en caƴali lekki kim ƴettuɗen calɗi ɗin ukkuɗen ko nden leydi bindere nden fewtina dow habbiɗen yo fuɗu ko honde tuma fuɗata siko heege habbiɗa ɗon ama e heege siko ɗon habbiɗa ñamugol e ngal leggal ngal junnituɗa fuɗuɗa ngal junnituɗa habbiɗa yo fuɗu musidɗo julɗa ama e heege idan lewru sha'ban wona lewru yeddino Allahu tabaraka wa taala bal ko lewru ɓeyditendu golleji bal ko lewru no andantedema jiya ɗon ko yo laɓɓi golleji ɗin waɗira sabi Allah ko waɗi wiwɗen en serata e iwgol ko waɗi ko ma andintina jamama ɓe anda koye nduɗo lewru woni golleji ma hitande nden fof ƴettete ronde jonne Allahu tabaraka wa taala laɓi golle ma ahsinu laɓi golle ma ɗen Allah inni wa in ahsantum li anfusikum si on laɓini on laɓinani hooremo wa in asatum falaha si on bonni on kanini on laɓinali golle ɗen fof lette ɗen fof koye dow wonkil moɗon ki woni ko fawto musidɓe julɓe nam ɓe maki noon wonnedema tajid anna kathir minhum yastaiduna li shahri ramadan wonnedema yeɓeɗo fof ko woni heɓilande lewru suumaye ko piiji aduna fijundaruji ko yewte muɗum fi shahri sha'ban e nduɗo lewru wiyete ndu sha'ban li tafarruqi li shahri ramadan fiyoɓe hettor e lewru suumaye koye ɓe yahuɓe yeddallahu ha yona ɓe nanon joni koye ɓe luttidi joni hondu e nder lewru suumaye ɗum ɗon waɗetake koyo ɓe jooɗo ɓe deeƴa hara ɓe jaɓali waɗugol fijundaru ɓe bonna muɗum hay e hunde jamil wa min thumma yahtamilu sha'ban ila shahri diniya bihaythu wa huna takunu al-ghafla wondanedema wa min thumma ko ɗon noon يتحول شعبان إلى شهر دينية بحيث ونedema ko enon lewru suumaye lewru sha'ban duwaɗen waylude waɗen lewru
rewindu Allahu tabaraka wa taala be maki wa hunaka takunu ghafla ko don no wesnane hebata e wobbe go wadata ndu lewru rewindu Allahu tabaraka wa taala balbe do ayebe hibe nennito hibe ronka wakkilanade e ndudo lewru ndu andantede makko lewru mawnundu ko Allahu tabaraka wa taala be maki kadi fayati shahru sha'ban liyadfa ahla al-iman an anfusihim hadhihi tuhma wonade mo lewru sumaye sha'ban kay sabbol sumaye alay fi duñitangol be do yimbe gondimbe duñitana be ga e pittali mabbe din e odo tuuma ko be tuuma woni weltinare ko be wesni ko wa dhalika bi ta'miri awqatihi bi ta'a dalu si suma e sabbol suma ari wurnitinay giyaalo wurnita wonkil ma wurnita golleji ma din e doftago Allahu tabaraka wa taala e walugol golle moƴƴuɗi wal qurbati e golle hiɓɓorde ko Allahu tabaraka wa taala fa idha ghafala an-nasu fal mu'minuna lahu sha'nun akhar wonanedema fa idha ghafala an-nasu si tawino yimɓe ɓe wersindike ga e ndu lewru sha'ban kono noon fal mu'minuna no gonɗinɓe ɓen fal mu'minu no gonɗino lahu sha'nun akhar kanko mo jogiti fiyake go goddo go hara wona ko beedo jogiti ko ko beedo kambe be wesindi o dole o yosnaki wa idha nama an-nasu si tawi yimbe ben danike yi'a beedo hino immo jamma kanyu hino nafana Allahu tabaraka wa taala yi'a beedo hibe fayanazalu bidhalika mahabbatullah yi'a beedo hino fayanalu beedo hino heba e ngol immogol be jamma be juula de fowdani e der lewlu sabbordu sumaye beedo be hoora sanga de fop woni e nyaamude e der sabbordu sumaye kambe ibe nyaama nyalde hoora nyalde beedo fayanalu bidhalika mahabbatullah be hebira ngal golla ko be woni wadudo yidugol Allahu tabaraka wa taala Allahu yidabe kama fil hadithi wono anri non hadithi mo andantede ma hawnaki musibbe julbe ko o do woni ko sakkitorden woni athalathatu alladhina yuhibbuhum Allahu ta'ala ben yembe tato be andantede Allahu tabaraka wa ta'ala hino yidibe an abi dharr radiyallahu anhu yattama aba dharr Allahu tabaraka wa ta'ala wala ma mabbe an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala be maki anabajo maki wo sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله يم تتنو الله تبارك وتعالى نو يدي كونو يم تتنو الله تبارك وتعالى انيبه اما ثلاثة الذين يحبهم الله اما بيتتو بان انت الله تبارك وتعالى يدي فرجل اتى قوما فسالهم كونو ما انت ماري وتويم o tororibe sabi Allahu tabaraka wa taala o tororaki kebe sabu ko kambe hawti kono be do be sali okkugol mo gor ko goto e ben jodibe don tora sali okkorde goddo e be don immo suudo yaha bawoto taw goto renamo okka odo ko suudi hara o wadirali dum si wona o okkirali mo si wona sabi Allahu tabaraka wa taala والذي أعطاه أنه هو عنده أكيم كو أكيم سبي الله بماكي وونلم أرنون كولون بماكي كان جديمو كو يمبي بأنن تيدما ببوتي تيكي إما غول هيرو غو جمع بيرو دي ونقوم ساروا لليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم كو يمبي بأنن تيدما كان بجمع تويبه توي كو والو غو دانو ɓurani ɓe welde e kala hunde ɓeeɗo ko hon ɗum ƴetti ɓeeɗo jokki hino ɗano ɓawo ɗum musidɓe julɓe goto e ɓen ɗon immo suuɗo tawa goto renamo o immo himo nafa jamma himo juula himo janga ayji Allahu tabaraka wa taala ɓawo ɗon hara no suudi goto jantakimo Allahu on kañum kadi hino yiɗi oɗo ɗimmo tammo on ko on mo andantedema hino e laawol setewu ɓaawo ɗon ɓe immi ko ɓe yahata ɗon setagol ngol ɓe hawri e bandiji hino jatta jawle ɗen oɗo immi o darti
fi dandugol jawle ko jeyi ko danda yimɓe ɓe o wondi ɓen wonkil oɗo kin kañum kadi iwa oɗo kañum kadi allahu tabaraka wa taala hino yiɗimo hadis on ko fillimo ko akhrajahu tirmidhiyu wan nasaiyu wa ahmad wal lafdhu lahu fa innana konngol ngol ko ɓeɗo woni ko filligo woni imam ahmad musidɓe julɓe fa innana hinama nanzur wa nata'ammal jiddan ila jami'il mushtaraka hadhihi al-a'mal thalatha si on wattani jila ɗi golleji ɗo tati fof woni on gorko mo andanteɗemo okkitiri tawa goto renamo e on gorko mantelema immike jamma no juula e nder nduɗo lewru suumaye e on gorko dariɗo darti dandugol hoore mum danda yimɓe mum e oɗo gorko kañum kadi mo andanteɗoma darke dartike ha ɓeɗo ma yi'e ɗum ɗo ɓeɗo allahu tabaraka wa taala no yiɗi ɓeɗo hino manti ɓeɗo e nder musidɓe julɓe lewru suumaye ma sabbolu suumaye ihtisaran woni ko moɓiɗigol konnguli ɗin fof en yiɗu tun yen faamu anden nduɗo lewru suumaye ko lewru ara nun ɗum ko lewru ma lewru sabbolu suumaye kay ko lewru heɓil landu fi suumaye koye lewru nandanteɗamo golleji maɗi hitande nden koye nduɗo lewru ƴawnete koye lewru ndu andanteɗema koye nduɗo lewru waɗata immoɗa jemma ma koye nduɗo lewru ɗaɓɓiraɗa tawo ya naafu ya hoori ko ɓuri ɗuɗude e mayru e ya naafu ko ɓuri ɗuɗude e mayru ya okkitir ko ɓuri ɗuɗude e mayru hara wona e lewru suumaye ko lewru ndu andanteɗema ko nduɗo lewru woni ko annabaji on wonno e mantude yewta fi muɗum ɓenna ko ndu woni lewru suumaye lewru sabboɗo suumaye ndu andanteɗema jeyaɗo on yafante kala bakkatu ko o jogitino idan musidɓe julɓe yo allahu tabaraka wa taala taw o yafanike en bakkatuji ɗi yo allah o yafana en fajireji ɗin yo allahu tabaraka wa taala tawno en e lewru suumaye wallahi musidɓe julɓe lewru suumaye ino raɓɓiɗi moƴƴa ɗo hewtude kono ko seeɗaɓe allah on tawnta bal o ƴetta hewɓe yallah on dandu en tawede ɓen ɗon woɓɓe rowane ko enen hoyduno wono hikka na enen hooridi ma na enen hooridoyta ɗen tori yo allahu tabaraka wa taala tawno en min wo onon wonɓe darden wo e julɓe ɓen fof yo allahu tabaraka wa taala tawno en e ndu lewru wondu arde ɗo woni lewru suumaye o yafano en farjireji ɗi yo allahu tabaraka wa taala yo taw nde o ƴettita golleji meɗen ɗin e ndeɗa hitande e nduɗo lewru yo taw ko golleji men moƴƴiɗi ɓuuri ɗuɗude muri yo allah on taw o yurmamen yo allah on taw o yaafike yo taw allahu tabaraka wa taala o ƴetta e golleji meɗen ɗi hara hiɗen rewdamo musidɓe julɓe haray aqulu ma tasmau min adhicre wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam kala wo ko tawi mi wowliga tawi feewi famin allahi wahda kala wo ko mi wowliga tawi no wonde fajere haray no iwri min cheytan allah on kam pottiɗo e faljugol idan noon musidɓe julɓe jonnayi mahmoud o jangana en jangi sakkitiɗon ɓawa ɗon kañum kadi jonnen ceerno ahmad siɓe on mbiɗon ɓawa ɗon on ɓen ha e yonten hande inchallahu tabaraka wa taala haray ceerno mahmoud addan en alquranul karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياة الدنيا ذلك مبلغهم بعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله
وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض للذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين يجتنبون مغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من أرض أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأقنى فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى ألا تزر وزرة وزر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وإن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذا المسيب julɓe e weltanike boyi Ceerno Mahmoud e jarnima ndu woni nikka mo Allah ɓeydo gandal len jonude Ceerno Ahmad jangane jangi sakkitiɗo musidɓe julɓe on tumasi on ɓe jondane eyna. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يؤتيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. الله الله ألم يهديك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك
ربك فحدث لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Allah musidɓe julɓe Allah musidɓe julɓe en wi'ay nowru holti en wi'ay welo welo waɗi e Jama TV ɓaawo nandanteɗe mo koyɗo pay koy addani en ndiɗo neldari woni neldari Qur'anul Karim musidɓe julɓe hiɗen jarɗa boy ceerno Ahmad wono jarniɗen noon boyi ceerno Mahmoud yo Allah o junnu balɗe ɗen yo Allah tabaraka wa taala waɗu e maɓɓe nafoore ko nafata julɓe ɓen haɗe noon musidɓe julɓe en on mbi jonde nden si tawi Allahu tabaraka wa taala hoddiri haray en e yontere hande musidɓe julɓe e émission meɗen gandal e faamu télévision meɗen Jama TV musidɓe kala wo ko yiwɗon ɗo feƴƴi ɗo tawi no wondi e welo welo no iwre Allahu tabaraka wa taala woni ko walliti men hawridiri men kala wo ko yiwɗon ɗo tawi men falji e muɗum feewa nani haray menen yaafini tawde gandal timmugal ko jomirawo on woni ko heerani haray en yonten hande inchallahu tabaraka wa taala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh اسم بين الأسماء مرموق يعطى صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل